So mayong hapon sa inyo tanan mga ma'am sir. Gusto lang ko magpasalamat ni ma'am nga iya kong gitagaan sa sakyanan. Ma'am, salamat jud kayo ma'am sa imong gihatag sa kuha nga sakyanan ma'am. Dili naman ka magpaybalo ubon sa imong ngalan ma'am no. Pero kabalo ang Ginoo ma'am sa imong kamayo ma'am. Ma'am, dato jud kay ni katabang sa kuha nga sakyanan ma'am. Promise ni nako sa imong ma'am no nga kaning sakyanan nga imong gihatag ma'am. Ako jud ning antingan. Hinautong na ma'am nga daghan kay blessing nga moabot sa imong kinabuhi ma'am no. Kagahan kag mayong palawas sa ketasan ma'am sa dinang imong pamilya. Ug sa mga tao nga nag-support sa kuha. Salamat jud kay sa inyo mga ma'am sir. Kung wala mo ma'am sir, wala ko diri sa akong gibarugan karon. Ko jud kay naog pasalamat sa inyo ma'am sir na wala ko nag-expect sa kaugalingon ma'am sir nga sa akong pagsimple-simple nga pag-vlog. Hapit na kumabot dahil 1 million followers. Manang na-appreciate yung na ako ang inyong sulig na suporta sa ma'am sir no. Hinautong na nga gabayan pa mo sa kaitasaan ma'am sir. Labi na sa katong nag-follow, nag-like, nag-share sa akong video. Salamat yung kayo. Kaning sakyanan ma'am sir, ako ning gipa-repair ng call. Kay kaning sakyanan ma'am sir, automatic man ako siyang gipa-manual. Kaning sakyanan ma'am sir, pagbiyahe na mo, dili kay siya makasubida bitaw, subidaon. Kaya siyempre ma'am sir, ako siyang gipa-repair kay among tagpuan biya bukid. Katong nag-message sa ako mga ma'am sir daw, katong itong ingon nila na basing mausap na daw ko, madili ma'am sir, sa katopang bago pa ko nagsugod og pag-vlog nga kung unsay blessing nga moabot sa akong kinabuhi. Dili jud ko magbago ug unsa ko ninyo nakita sa una ma'am sir, mao ra gyapon ko karon. Kaya nga ma'am sir, dili ta nga magbago no na itagaan kag blessing sa Ginoo kay atong blessing man jud lumalabay na dili na to madala og mawata ning kalibutan. Ang importante man jud sa tuwa nga makatabang kag isig ka tawo. Kabi na ni ma'am no, ma'am salamat jud kay ma'am once again ma'am. Salamat jud kay ma'am, dako jud kay ni ikatabang sa kuha ma'am. Actually ma'am, dili na gid mi maulanan. Pwede namin mo biyahe bisag ulan, init kay safety na may nga dili na may mabasa. So salamat jud kay sa imo ma'am no. Dili ko jud ni kalimtan ma'am tibok sa akong kinabuhi ma'am kay first time pa jud ni nakadawat ko og kuan bitaw ma'am kaning nahitaw nga nihatag sa kuha. First time pa jud ni nahitabo sa akong kinabuhi ma'am mo nang mintras buhi ko kuan ning kalibutan ma'am. Dili jud ka nako makalimtan ma'am no. Isa ka nga gihatagan ko nimong sakyanan ma'am para dili na mi maulanan ug mo biyahe mi. Ma'am salamat jud kay ma'am, salamat jud kayo. Ginoo na lang di bahala sa imo ma'am. Diri ako taman mga ma'am sir no. Amping mo kanunay. Pag puhon mga ma'am sir pag ma-okay na ni. Biyahe na og bukid. Mo na gingon nga dili na ta mahadlok mo kuan mo biyahe bisag ulan, init kay dili naman ta maulanan. So God bless sa iyong tanan. Once again no, advance happy 1 million followers. Ulatin ninyo ang atong pag-celebrate og 1 million followers mga ma'am sir no. Salamat jud kayo ug God bless sa iyong tanan.